uburakari, umujinya n'agahinda niyo mpurirane y'amarangamutima y'abagabo bari bateraniye mu cyumba cya Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel iri Doha muri Qatar, ikaba imwe muri hoteli nziza kandi zihenze mu burasirazuba bwo hagati. Turi mu cyumba cy'inama aho abayobozi b'ibihugu 57 barimo basuhuzanya bahana umukono, abandi barimo bongorerana kandi bose bahuje ikintu kimwe, buri wese ku isura ye asa n'ufite igishyika. Ni gake cyane aba bayobozi bose bahurira mu nama imwe, kandi niyo bibaye usanga ari ibyishimo n'ibitwenge byumvikana hirya no hino. Kuri iyi nshuro nta byo kumwenyura guhari, kubera ko igihuje aba bagabo ntabwo ari imikino, nta by'urwenya bigomba kuba hafi aho ngaho, kubera ko icyo barimo kwigaho ni intambara, ni ukwihorera, ni ugutanga isomo kuri Isirayeli ku buryo n'undi munsi itazongera na rimwe gukina n'Umwarabu. Iyi nama yabaye hafi nyuma y'icyumweru Isirayeli igabye igitero gikomeye aho ngaho i Doha, igitero cyaguyemo abantu 6. Kuri Isirayeli cyari igitero cyo kwica abayobozi ba Hamas, gusa ku Barabu cyari igitero cy'agasuzuguro, igitero cyongera kwereka Abarabu ko nta hantu na hamwe bashobora guhungira igihe cyose ukuboko kwa Isirayeli kubashaka. Qatar cyari igihugu cya 7 cy'Abarabu Isirayeli igabyemo igitero nyuma yo kwitangira intambara n'umutwe wa Hamas mu 2023. Qatar ni nk'agasongero. Niba warasi Doha, ubwo nta mpamvu yatuma utarasi Riyadh muri Arabia Saudite cyangwa se Cairo mu Misiri, ndetse ni Ankara muri Turukiya mu birometero birenga 1000 uvuye Tel Aviv. Ariko uretse nibi, iyo uhurije Isirayeli n'intambara mu nteruro imwe, Abarabu bumva igisebo. Kuva leta ya Isirayeli yashingwa mu 1948 imaze kurwana intambara 5 zikomeye n'ibihugu by'Abarabu, utabariyemo iyi mitwe nka Hamas, Hezbollah ndetse na Iran. Izi ntambara zose Isirayeli yazitsinze mu buryo ntashidikanywaho, ku buryo n'uyu munsi kimwe mu bibazo bigora Abarabu ni ukwihunza icyo gisebo cyo gutsindwa n'agahugu gato gafite umutungo muke cyane, kakabatsinda inshuro zikurikiranya ndetse kakabatwara ubutaka, kugera ubwo ibihugu by'Abarabu nyirizina bivanyemo akabyo karenge, bikagenza make, bikareka guhora bishoza intambara kuri Isirayeli. Kimwe mu by'abaturage bakunze gucyurira abayobozi babo muri ibi bihugu ni ukubibutsa ko nta mbaraga ibisirikare byabo bifite, ubwo bakabaha urugero rwa Isirayeli. Nyuma y'igihe kinini intambara hagati y'impande zombi zisa n'izibagiranye, ejo bundi Hamas yongeye gukoza agati mu ntozi, intambara igenda yaguka kugera ubwo uyu munsi ingaruka zayo zimaze no kugera kuri Qatar. Qatar yamaze kuvuga ko irimo kwiga ku buryo bwo kwihorera, ndetse n'ibihugu by'Abarabu byamaze gushyira hanze itangazo bigaragaza ko hakirimo gushakwa uburyo bwo guhana Isirayeli ku buryo itazongera gukinisha Abarabu. Ikibazo nyamukuru kirimo kwibazwa ni uburyo ibi bihugu bishobora gukoresha mu guhana Isirayeli. Ese dushobora kubona Qatar, igihugu kitigeze kirwana intambara n'imwe mu bihe by'ubu, ikora ku ndege zayo karundura ikajya guhangana na Isirayeli? Niba Hezbollah na Hamas byaratsinzwe hafi yo gusenyuka, uwashaka guhangana na Isirayeli yakoresha iki? Iki gisebo cyongeye kwambikwa isura y'Abarabu kizabagiraho izihe ngaruka? Amerika irimo gushinjwa gushyigikira Isirayeli ku mugaragaro, nyamara iki gihugu kizwiho kubagarira yose kuko no mu Barabu cyafite inshuti. Ese ibi bishobora kuba intangiriro y'isenyuka ry'umubano mwiza uri hagati ya Amerika na Qatar? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi. Nta kintu cyasobanura agahinda Abarabu batewe n'igitero cya Isirayeli nk'amagambo y'Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yabwiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri telefoni nyuma gato y'igitero cya Isirayeli. Emir wa Qatar yabwiye Donald Trump ko Qatar yatengushywe bikomeye cyane, kandi ko ishobora gukoresha kakaga mu kongera gusuzuma umubano wayo na Amerika, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano. Muri Qatar hari ibirindiro bya Al Udeid Air Base bikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bibarizwaho abasirikari barenga 10,000. Nibyo birindiro bya mbere binini Amerika igira mu burasirazuba bwo hagati. Iki gihugu ntabwo kigeze kigirana umubano ufatika n'ibindi bihugu mu bijyanye n'umutekano, kubera ko ibyawo byose biri mu biganza bya Amerika. Niyo mpamvu benshi bibajije icyo Emir wa Qatar yarashatse kuvuga ubwo yabwiraga Donald Trump ko bagiye kongera gusuzuma umubano w'ibihugu byombi mu bijyanye n'umutekano. Kuri Emir wa Qatar n'abandi bitabiriye ya nama navugagaho, birasa naho nta kintu na kimwe cyabakura kwizima. Bose bahuriza ku kuba Amerika yaragize uruhare rukomeye muri iki gitero. Ku ikubikiro, Amerika yavuze ko yamenye iby'iki gitero amazi yamaze kurenga inkombe, kubera ko ngo yakimenye indege ziri mu kirere, igahita ibwira Qatar, gusa ibisasu bikagwayo nyuma. Gusa ku ruhande rw'Abarabu, ibi ni ibinyoma, kubera ko amakuru yaturutse mu binyamakuru bya Isirayeli
avuga ko minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yahamagaye Donald Trump ahagana saa 2 zuzuye neza mu gitondo cy'i Washington. Icyo gihe ngo yamusobanuriye imigambi yose ndetse n'uburyo igitero kiri bugende, cyane ko aho cyagabwe muri Qatar ari hafi ya ambasade ya Amerika muri icyo gihugu. Indege zijya kurasa muri Qatar zahagurutse nyuma y'isaha imwe Donald Trump amaze kuvugana na Netanyahu. Amakuru aturuka muri Isiraheli ahamya ko byari bugorane cyane ko iki gitero kiba Amerika itabigize mu ruhare, kubera ko ngo muri iyo saha yose yari iri hagati y'ikiganiro cya Donald Trump na Netanyahu n'ihaguruka ry'indege, Donald Trump yari afite ubushobozi bwo kuba yakiburizamo cyangwa se akagitinza. Gusa ngo uyu mugabo ntacyo yakoze mu kuburizamo icyo gitero, ahubwo yihutiye kubwira igisirikare cya Amerika kuvugana n'igisirikare cya Isiraheli kugira ngo impande zombi zitegure neza icyo gitero. Ku ruhande rwa Qatar, ibi birasa n'akagambane kubera ko umubano wayo na Amerika nawo ni umubano ukomeye ndetse uherutse gushimangirwa n'uruzinduko rwa Donald Trump muri icyo gihugu. Uruzinduko yanaherewemo impano y'indege ya Boeing 747-8 Jumbo Jet ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari. Icyarushijeho kuzamura umujinya w'Abarabu ni amagambo President Donald Trump yatangaje nyuma y'iki gitero. Mu buryo busa nko gushyira umunyu mu gisebe, Donald Trump yavuze ko Amerika ari inshuti na Qatar, ariko anavuga ko Qatar icumbikiye abayobozi ba Hamas. Muri make ni nkaho Isiraheli yari ifite uburenganzira bwose bwo kurasa icyo gihugu igihe cyose ikoresheje impamvu yo kwica abayobozi ba Hamas. Ibintu byarushijeho gusubira udubi mu ijambo rya Netanyahu nyirizina, wavuze ko uko byagenda kose Isiraheli izakomeza gukurikirana abayobozi ba Hamas aho bari hose. Birasa naho uyu mugabo yararimo gutunga agatoki ibihugu nka Misiri, Turukiya na Jordani byakunze kuvugwaho kwakira abayobozi b'umutwe wa Hamas. Muri ya nama yahurije ibihugu by'Abarabu Doha, Emir wa Qatar yavuze ko ibyo Isiraheli yakoze ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi n'ubugwari, ndetse avuga ko gishobora gusubiza inyuma gahunda y'ibiganiro by'amahoro hagati ya Hamas na Isiraheli. Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, Sisi wa Misiri n'abandi bakuru b'ibihugu bose banenze Isiraheli, ariko bigeze kuri Masoud Pezeshkian wa Iran bindi. Uyu mugabo azi neza uburakari bwa Isiraheli kubera ko ibihugu byombi bimaze igihe gito birwanya intambara y'iminsi 12. Muri icyo gihe Iran yateye akambo igerageza gusaba ubufasha mu bihugu by'Abarabu n'ibindi by'inshuti zayo, ariko byose bibera ibamba. Kuri iyi nshuro President Masoud Pezeshkian yagize amahirwe yo guhura n'Abarabu barakaye ku buryo kubabwira Isiraheli ari ikintu bakumva neza. Uyu mugabo ntabwo yatindijemo kubera ko agitangira ijambo rye yatanze umuburo ukomeye. Ati nta mwarabu cyangwa se umuyisilamu uri kure ya Isiraheli, nta mutuzo mufite kubera Isiraheli. Uyu muyobozi yaboneyeho kunenga ibindi bihugu birimo iby'Uburayi na Amerika ku bufasha biha Isiraheli. Icyakora nyuma y'aya magambo yose, icyari gikurikiyeho gikomeye ni ikijyanye no kwemeranya ku buryo bwo gusubiza kuri Isiraheli cyangwa se uburyo bwo kwihimura. President Masoud Pezeshkian yabwiye bagenzi be ko Arabia Saudite ifite umukoro utoroshye wo gushyira hamwe ibihugu by'Abarabu kugira ngo bishakire hamwe igisubizo kimwe ku gitero cya Isiraheli. Gusa ikigaragara nuko ibihugu by'Abarabu bifite ubushobozi buke bwo kuba byahangana na Isiraheli mu buryo bwa gisirikari, kubera ko uretse no kuba Amerika yabyitambika, ibisirikare by'ibi bihugu nabyo bimaze igihe kinini bitarwana ku buryo ubushobozi bwabyo bubarirwa ku mashyi. Kubona Qatar yarasa muri Isiraheli ni ikintu kitoroshye, ndetse bemeza ko bidashoboka. Ikindi kidashoboka ni ugukoresha indi mitwe nka Hezbollah na Hamas, kubera ko ubwayo yamaze gucika intege mu buryo bufatika. Kuzongera kubyutsa umutwe bizatwara imyaka myinshi. Mu gihe ibijyanye no gusubiza hakoreshejwe imbaraga za gisirikare bigoye, ikindi gishoboka ni ugukoresha imbaraga z'ubukungu na diplomasi. Nyuma gato yuko Qatar igabweho ibitero, yahise isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirukana ambasaderi wa Isiraheli mu gihugu cyayo, ingingo itaragerwaho. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu cy'inshuti cyane na Isiraheli mu bihugu by'Abarabu, ndetse impande zombi zikorana mu bijyanye na diplomasi n'ubucuruzi. Gusa kubera uburemere bw'igitero cya Isiraheli muri Qatar, bivugwa ko na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwazo zirimo gusuzuma ibirimo kugabanya umubano w'ibihugu byombi mu bijyanye n'ubucuruzi. Ku rundi ruhande, ibihugu by'Abarabu birateganya gukoresha inama mpuzamahanga mu muryango w'abibumbye kugira ngo birusheho gusenya izina rya Isiraheli. Ibi kandi biranajyana no gushishikariza ibihugu bisanzwe bifitanye umubano n'ibihugu by'Abarabu kugira ngo bigende gake mu mubano wabyo na Isiraheli. Ibi byose aho biganisha ni ugutuma Isiraheli ijya mu kato, ikaba igihugu kiri cyonyine, igihugu kitagira ijambo yaba mu gace giherereyemo ndetse no mu bindi bihugu bifitanye umubano wihariye n'ibihugu by'Abarabu. Netanyahu aherutse gutangaza ko Isiraheli igomba gushyiraho uburyo butuma yishakamo ibisubizo mu buryo bufatika, cyane cyane kubera uburyo irimo kugenda ishyirwa mu kato n'ibindi bihugu. Ni amagambo yavuze nyuma gato y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utangaje ko ugiye guhagarika imikoranire wagiranaga na Isiraheli mu bijyanye n'umutekano kubera intambara icyo gihugu kirimo muri Gaza.
Akato birasa naho ari cyo kiguzi kiruta ibindi Isirayeli yiteguye kwishyura, gusa ubanza iki kiguzi gifite agaciro gakomeye cyane cyane nyuma yo guca intege Hamas, Hezbollah, Iran n'ibindi bihugu nka Syria. Abanya-Isirayeli nabo bakomeje kugaragaza impungenge z'uko mu minsi iri imbere bazajya bagorwa no gutembera mu bihugu by'amahanga bagahabwa akato kubera intambara igihugu cyabo kimazemo iminsi. Bashimiye ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, dukomeze kubana kuri uyu murongo.